Yes, reka nongere mbahe ikaze, reka nongere kubasuhuza inshuti bakunzi ibakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group Plus. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Ndagarutse rero kuri uyu mugoroba wa tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ngarukanye n'amakuru akomeye cyane, ariko hagati aho reka mbanze nisurize abatara mu muherere mu Kirundo, abatara mu muherere Kibitoki, abatara mu muherereye Uganda, ahazwi nko mu nkambi ya Nakivale, mu nkambi za Changwani, abatara mu muherereye impande n'imande mu gihugu cy'u Rwanda. Nongeye kubaterura yambo abatara mu muherereye Congo Brazzaville, EDC ndetse Tanzania. Nongeye kubabwira ati habari za jioni, habari za masiku ndugu zetu, tuko pamoja kabisa. Ni David ugarutse mwenye kitu muri izi mikoro. Ngabukanye amakuru akomeye sasa rero, turagaruka ku gihombo gikomeye cyane abarwanyi ba FCM Ventura bahuriye nacyo ahazwi nk'iwarungu, aho umwe mu bakoroneri b'umutwe wa twirwaneho abiyunze n'abarwanyi ba M23 yaje kuba yarasirwa muri aka gace Kawarungu, ndetse yajyanye n'abasirikare benshi cyane. Naundi rero ni koroneri Serubungo waruhagarariye bamwe mu barwanyi batwirwaneho ndetse n'ihuriro AFCM Ventura. Turagenda tubigarukaho gatanu ku kandi, turaza kunyarukira ahazwi nk'Ikavumu. Ariko by the way, kambanze nko kuri aya mazi inze dukomeze. Murakoze cyane kwihangana. Turaza gukomereza kuri page ikomeye cyane ahazwi nka Kavumu. Kavumu rero bikomeje kuba ibikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba FCM Ventura ndetse n'ingabo za Wazalendo. Wahita ushishoza neza ukabona yuko FCM Ventura cyangwa aba barwanyi ba M23 bashinzwe kuba bakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya ndetse Sudan n'ibindi bihugu bigera kuri 12 urugamba rwa Sud Kivu bamajije kuruburira icyitwa resistance. Uru rugamba rwa Sud Kivu rwamaze kuba injyana muntu. Ukayitureba diploma militaire, aba barwanyi ba M23 bamaze iminsi bakorera Kamanyora. Aba basirikare bamaze kuba bashirira ahitwa Uvira bashaka kwigarura Uvira. Tugiye kurebera hamwe abaguye muri aka gace Kawarungu. Ni benshi cyane, amwe mu mavideo ndagenda nyabagezaho, azimwe mu ntwaro zafatiwe hano Uvira ndagenda nzibagezaho muri ya groupe yacu ya WhatsApp. Abatayirimo namwe ndaza kugenda nshaka uburyo mbashyiramo, cyangwa munyandikire kuri 0774538221. Ndayisubiramo 74, ubwo rabanza 256 guteranya ushyiraho 7488958381. Nyandikira kuri iyo namba ya WhatsApp ngushyira muri groupe kugira ngo ubashe kugenda ubona amwe mu mavideo niba utari muri groupe. Sasa rero wahita ushishoza neza ibikomeje kugenda bibera hano Sud Kivu, ukabona ko urugamba rwamaze kuyihinamirana cyangwa kuba injyana muntu muri Sud Kivu. Rero tayari igisirikare cya guverinoma y'u Burundi ku bikorwa gikomeje gukora byo guhashya umwanzi wa FCM Ventura, nuko iki gisirikare gikomeje gusabirwa ibihano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aba barwanyi ba M23 ndetse n'ibihugu biyitera inkunga. Rero M23 n'ibihugu biyitera inkunga birasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko abasirikare b'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi bava Uvira. Nabyo turagenda tubyinjiramo gatanu ku kandi nyamara ni amakuru y'ubwino bwisa, ni amakuru acukumbuye, ni amakuru twamaze kugenda duhunguraho ivumbi. Nyamuna wowe wamaze kugera hano kuri Rwanda Media Group Plus, menya ko hageze, tera gatebe tugende tubana. Twihuse cyane rero sasa, ariko se bataramureka mbaze mbasabe muzamure subscribe zanyu nyamuna. Muzamure subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tukibanira mu nkuru n'ibiganiro. Ukore like kugira ngo niba ugize amahirwe yo kubona kino kiganiro ufashe nabandi kuza kukibona, kuko iyo ukoze like nta nyungu ngiye mbigira musibye yuko nyine bidufasha kugira ngo nabandi bagende babona bino biganiro twagiye dukora.
bityo rero bikarushaho kugenda twagura umuyoboro mugari, tukarushaho kugenda tuwugira mugari. Sasa rero twihuse, dore ko atakinzanye muri aya masaha nimugoroba atari ukwiziringira mu magambo ndetse no gutinda mu magambo, ahubwo ari ukurebera hamwe iba byiriwe bigaragara, ibiba byiriwe bivugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, dore ko hari ibitangazamakuru biba biri kugenda bimanipira bivuga inkuru uko itari, bitangaza amwe mu makuru ati Uvira byagenze gutya, kandi ari ukubeshya, ari ukumanipira. Ndagira ngo tumanukane mu kibuga cya Uvira turebere hamwe igitero gikomeye cyane aba barwanyi ba M23 bagabye, ndetse nyuma yuko aba barwanyi ba M23 bakoresheje ubutasi bw'inyoni kugira ngo bamenye neza ibirindiro by'ingabo z'abarundi bikabananira, nyuma yuko bakoresheje drone zigahanurwa n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Aba barwanyi ba M23 muri Sud Kivu bari kurwana buhumyi, ibi ngiye kugenda mbigarukaho. Aba barwanyi ba M23 bavuye ahitwa mu bice bigiye bitandukanye, harimo Kamanyora, harimo ibice nka Minembwe, hafi yaho bita za Bambo. Rero aba barwanyi baje kwataka icyitwa Walungu, bazi yuko bagiye gukuramo iki gice cya Walungu ngo kizabafasha kwinjira muri Uvira. Rero aba barwanyi baje guhura n'icyitwa akaga gakomeye cyane, ariko tugiye kugarukaho, kaje kuba kagwamo n'umukoroneri Serubungo, umwe mu bakoroneri bakomeye cyane. Narababwiye ati rega, AFC M23 ikimara kurasa uwitwa Makanika, AFC M23 yayise ita icyitwa control, ndetse iyitibura icyitwa resistance muri Sud Kivu. Uyu koroneri Makanika yarazi bimwe mu bice byayobora AFC M23 muri Uvira, yarazi zimwe mu nzira zafasha AFC M23 kwinjira muri Uvira. Rero uyu nguyu akimara gukurwa mu nzira, bitewe ko yaramaze kubona ko umugambi w'abarwanyi batwirwaneho na M23 idahura, bitewe ko yaramaze kubona ko M23 ari ibisambo bije gusahura amabuye ya Kongo, yahisemo kugumura abarwanyi batwirwaneho. M23 ikibimenya yahise imukura mu nzira. Rero ari izo mbogamizi magingwa ya M23 iri guhura nazo muri Sud Kivu. Natangiye iyi ngingo mbabwira yuko M23 iri kurwana buhumyi yinjira Uvira, kuko magingwa ya igice iri kugerageza kwinjiramo direct iri kwitigwa muri ambush ikomeye y'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi, dore ko aba basirikare ba guverinoma y'u Burundi bazi neza icyo batumwe muri Uvira, bazi neza ko umwanzi bahanganye nawe nta cyiza abifuriza i Burundi. Rero nabo bamaze kwestara ibikoresho mu misozi ya Fizi, bestara ibikoresho neza mu misozi ya Warungu, bestara ibikoresho neza muri za Kasaba, za Remera. Ndakubwira yuko AFC M23 magingwa ya izakora diploma militaire, ariko nizigera ipfa kwigarura iyi Uvira. Ejo bundi mu kiganiro cyatambutse naje mbabwira ati M23 ikoze diploma militaire, amakamyo 17 ayo ngayo yavuyeho. Ese bagiye aricyo kibazo, ariyo titre bundi dukwiye kwibaza magingwa ya diploma militaire AFC M23 y'abasirikare ikora muri Kamanyora, ikora mu bice bya Karehe, ikora mu bice bya Kaziba, ikora mu bice giye yigarurira. Abo basirikare bajyahe ukayitubisanisha n'abasirikare bamaze iminsi bagwa muri Ruvunge, ukatubisanisha n'abasirikare bamaze iminsi bagwa hitwa Warungu, abaguyeyo ku munsi w'ejo masaha nijoro kugeza mu masaha yo mu rukerera, haguyeyo abasirikare benshi cyane. Mon cher ami, nitujye kumva ngo umukoroneri ngo yarashwe, ese yarashwe habanje kuraswa private zingana iki? Rukurutu zari zimaze kuraswa zingana iki? Ntabwo koroneri ari umuntu upfa kwijyana ku rugamba. Uyituma ubona ko amwe mu mabato yarayobowe n'abo bakoroneri aba yamaze kuraswa, ukayitubona neza ugakurura ishusho
ukabona ko aba barwanya 23 bamaze guhura n'icyitwa akandare cyangwa akaga k'urugamba, bahawe akazi gakomeye cyane n'iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Magingo ya amwe mu makuru twagiye dukurura, AFCM Ventura cyangwa aba barwanya 23 bashinjwa kuba bakorana n'ibihugu bya East Africa ndetse n'ibindi bihugu bigera kuri 12, basabye ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano igihugu cy'u Burundi kubera ko ngo cyanze gukura ingabo zacyo muri Uvira. Monsharame ni ahantu yitubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika totali iri mu ntambara y'Uburasirazuba bwa RDC. Rero ababarwanya 23 bitewe ko intambara bari kurwana ariyo boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bibatera inkunga, bakomeje gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo itegeke ingabo za General Neva zive ahitwa muri Uvira. Nyamara ibi biragaragaza ishusho ikomeye cyane, kuko General Neva nta shusho iri kugaragara akura abasirikare be muri Uvira, kuko azi neza imigambi y'umwanzi ahanganye nawe ariwe M23, Red Tabara, Android ndetse n'indi mitwe yose yihuje n'abarwanyi ba 23. Rero kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yabifatiye hano yakora ibiki, ibi nta kintu biri buze guhindura kuri diplomasi ku rugamba General Neva ahanganyemo n'aba barwanyi ba AFCM Ventura. Ko subundi Donald Trump uretse kwinaniza avuga agiye gufata ibihano, arafatira ibihano igihugu cy'u Burundi. Ibiryo barya nibituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingendo yabahagarikiye n'ubundi n'ubucakara bwajyaga gukoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ikintu cyaba gikomeye yabafatiye abarundi cyatuma mu magingo yabahungabana ni ikihe? Bafatiwe ibihano muri 2013 niba na 5 Pluto umuntu wanatibeshye, ni ibihano byari bikomeye bitigize icyo bihungabanya. Rero nago mbona yuko ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yamaze ko yafatira u Burundi biri buze gutuma u Burundi bukura ingabo zabyo, kuko rega Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu magingo ya kirimo amahoro, kandi bizabera i Burundi ntabwo bizagera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu General Neva agomba kwicungira umutekano magingo ya. Ndakubwira neza ko kuva Uvira winjira mu gihugu cy'u Burundi harimo ibirometero bigera kuri 16. Ni ibirometero bike, kuko kuva Uvira winjira mu mujyi wa Bujumbura ni ibirometero 36. Murumva ko hari imbunda karundura, imbunda za rutura zarasa mu mujyi wa Bujumbura, ndetse n'imbunda za rutura zarasa mu gihugu cy'u Burundi ziherereye hano muri Uvira. Rero niyo mpamvu nta shusho iri kugaragara uyu nguyu General Neva yakuye abasirikare be muri Uvira. Reka tunyiruke sasa rero abarwanyi ba AFCM Ventura hari strategy bakoresheje mu kugira ngo bigarurire ibice. Strategy bagerageje kuri Wazalendo ikanga. AFCM Ventura yakoresheje strategy zo kugura ibice ikinjira mu gace ifata ahantu hari strategique. Rero ibi magingo nibyo biri kuyigaruka. Ninkubwira ko muri axe ya Kavumo aba Wazalendo biraye muri aba barwanyi ba 23 bakabacamo rwose, bakabarasa bakabamara, ntago ndaba nkosheje kuko amwe mu video twagiye tuyabagezaho. Wazalendo ndahamya neza ko ibice bya Kavumo ibirimo neza kandi ikomeye. Ndahamya neza ko ibice nka Bukavu, muretse kuba 23 yarinje Bukavu igafata uduce turi strategique, uduce twinyengero z'umujyi wa Bukavu hano harimo Wazalendo. Mwabibonye kuri Katana. Ubu magingo ndakubwira yuko Wazalendo nyuma yuko yigaruriye Katana yasanze M23 mu gace ka Ihusi ibakurikiza amasasu. Ndakubwira yuko muri aka gace ka Ihusi kaberemo urugamba njyana muntu, aho amakuru aturukayo avuga yuko abarwanyi ba M23
bagera kuri 46 bahaguye muri iki gice cya Ihuse. Bita biguha ishusho rero